Family imwe kuma kaunti-ini ya Kiambu nireganite na watho wa igoti wa guthika mwendo wao uria wakuire mieri na mihituku. Kuringana na family no, mwiri wa mutigaire wikitwo uthuthuria maita maigana ona niguo kumenya uria ciiga ciake cia mwiri ciorire na njira na kiriga, undu uria wacungiririe andu a nyumba ino makorwo makiambika cira igoti-ini. Hatutakubali kumuzika kwa sababu hata pia hapo kotini ni wakili wa KU na wakili wa suspect ambao wameelewana. Sisi hatujaelewana nao na hatujakubaliana nao. Ona thutha wa mucirithania Justus Kituku kuga macharia huru kioria hana, family yake hamwe na wakili John Gikenye ni mareganite na itua riri makiuga kihoto kia macharia no nginyagia githingatwo. Ridhika kwa sababu koti imesema hata kama zimepotea mwili izikwe, na sisi kama Wakikuyu ama mira yetu sisi Wakikuyu hatuwezi kubali kumzika kabla hizo viungo hazijapatikana. So hatujakubaliana na uamuzi wa koti na tunataka kuapili kama familia. Kuhitukira wakili wa family no John Gikenye ni maugite ni megucokia cira riko makiregana na itua ria Justus Kituku. Not stopped at that juncture. Definitely we are going to the High Court to appeal and also have stay of execution so that the body is not released to anybody. Gutikaga macharia ni kwita eitire undu uria nginyagia riu ni kiriga kuri andu a family no. Handu-ini ha Kameme TV, rito riakwa ni Wanjugu wa Wachira.